ngibonge umfundisi osekhethi la kwamasho isifundo sesibili siqinisile namhlanje mhla 11 mhla 12 ngangila last year ngoFebruary amshoyo kwenzeka mhla 12 ngabuya mhla 13 ngeza kwashona bala bacacisela yonke into kodwa ukuthi abantu bonke abakhona emhlabeni bakhonjwe la kungenxa yalokho ukube lenkolo ayibhangi izusheba afike nayo azoyivuselela ngabe yonke imindeni ayikho la abantu bakhuluma kanje uma sibuze kwela konke awungitshela kwela iselo yini ngazakutshela kodwa le ineyiselo zakhona zizihlanu inamba u3 u6 u7 u9 u13 ngaphatha inkonzo ngihambe yodwa mina waphela 1.5 hours kuba ngihambe yodwa ngokuphela ngoba ngikwenza ngihlale phansi ngenza lokuthiwa uphenyo phecelezi i-research ngenkolo isifuyo kuze ngikwazi ukucacisela abantu ukuthi simaphi masila kungabi lula uma usukholwa uphenduke uhlubuke busiya lapha emnyameni kamnyambambili ipheselo lithi izizwe eziningi zisekumnyameni sendleleni embi ekufeni athi ushebe ngalana kuphelile kumnyama jabulani nithokoze zizwe nonke izinsele ziwu7 zale nkolo siyawuqala ukuzehlukanisela uJehova lapho ukhetha khona inkosi siyayisibili ukuzehlukanisela lesi uJehova angayithandi siyayisithathu ukudumisa uJehova siyayisine ukugcina imithetho kaJehova siyayisihlanu ukuhlonipha siyayisithupha uthando sesikhombisa ukusebenza okuqondile ukuze uphile ziningi zokusebenza ezikho emhlabeni engavumelekile kunenkolo enoNkulunkulu enoThixo uyazwezulu phakathi ngabo abantu abathanda zonke izinkalo kuba lenkolo ayibanga khona lutho unyazi libala inkonzo iphatheni kahle lenkolo iyifa lenu nina maLazaretha lezingayoni amen lo nto ngeke ngawothi cha amashangela ahlele kahle ngala anendawo yawo sonke amashangela anendawo yawo ahlale kanjani nanga ngabafana ahleli ngapha azoshaya ezansi akazi ngeke somakhosazana ukuthi akhona engale eceleni nomhlaba thethe waphakathi kodwa amashangela kule nkolo anendawo yawo ahlala kuyona akakho bona abantu futhi kufanele umuntu ozohlala ngaphambi kwamashangela njengoba umshumele ubani avumelekile ukuhlala ngaphambi kwamashangela ngoba abantu abakhulu laba nami ngibile isheshangela amashifti ezingilosi ashintshwa amashangela ingakho ekutheni khalithipi yayiqala ukukhale phambili ngakho inkolo esikuyo ungayithathi kancane bayithathe yazi kancane namhla Nkosi siyabonga ngivumele izebuwe yazeta uqhambe kanjani ungathi nje vele uthe kuqala ku1910
isonto lalinje salinje isonto isonto lwasweka le wakufakwa lana utiripisi fakwa uthayi ufakele nje uyabona bophezulu ingekho ingomhlobo 1910 bamkhulu efike eThekwini washumana yonke le ndawo sethi konke ufika shumana wasakha ibandla lokuqala ezansi laphana emsizini kwakuyigama le-hostel kuyigama le-ground emsizini ku-number 1 ku-number 2 ngakwakuthi kunethebe esemsizini awusekho kumsizini manje lapha ezansi esiyakiswati ithebe lokuqala abalapho kuyi abantu bengena beswekile bejinga umkhotinga ayindawo okuhlala ukusuka ngo-1910 kuzoshaya 1923 ingekho ingubamhlophe kwathi ngo-1919 bomkuqala wasexoxa nebandla wathi ngiyathanda yini ukuba ngilibuyisele isabatha na 1919, 1920, 1921, 1922 laphume bada ngo-22 wathi ngo-23 themtshela uhamba usuka la ephalameni uya le awukawe mhlawumbe uhamba ngo-1910 ngoba abafundisi babengekho la esontweni abafundisi baqala bakhona ngo-1913 kosilanga kosingayiZulu umfuso umnqayi nomfuso umzombe ofuza abanye kuqala ababekwa wabamkhulu 1914 waqala waphuma umhlangano ibandla liswenka ingekho ingwemhlobo 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kwathi ngo-23 la emaqadini phakathi ey'ntuthaneni kwasuka ingelosi yesabatha uzilili wazoletha imithetho yesabatha yaseletha imithetho yesabatha aliqali isabatha ngo-6 isabatha iqala ukushona kwelanga uLwesihlanu liphele ukushona kwelanga ngesabatha akathi futhi bawuthanda abantu mawungiphikisa obeka imali ithi baningana nje bese uyavakasha uye eCape Town akhona amathempeli ngala ayisithupha uma ulapho ngokufuna usikisi ngoba ubasa nomlilo iya ngalila phezulu ilanga lishona ngo-8:30 ukuthi usikisa ngazi uthandapho usikiswa uShembe ingwephelezi wayevele azi ukuthi izikhathi emhlabeni azifani umhlaba wesikuwo utshekile awuqondile straight utsheke ngo-15 degrees ngakho-ke wayesethi ukuqala kwesabatha ukushona kwelanga ukuphela kwesabatha ukushona kwelanga hayi usikisi ngawo lowo nyaka 1923 kwase kufika ingwemhlophe laphayana eHomisi wawadlula mhlawumbe enkabeni ngoba nengekho ingwemhlophe le mntana kade ngiyibala uphele eHomisi kwase kufika umbiko kwamkhulu ukuthi labantu abagqoke ingwemhlophe sesingumhlophe sonke ya kodwa ingwemhlophe esayifakayo wonke umuntu wayenenatsuka ekhanda wakwini kosazana ubithole nenatsuka ekhanda emakhosazini ingekho emahlombe iphezulu ekhanda nathi yasimbuzile sonke
ukhokho njena ziboze zonke unyaka wodwa isikhona ibomhlophe wabe umhlano usiyaqala ukudlula ngo-1924 wasufika entabeni Dlakazi konke oqala esithembe lokuqala kuyithembe lembali sesibile ukuthi uThempeli A wathatha amathempeli lapha ya yaphatha inkosi lapho zimboze zonke bantu abaningi begagene yaphela sesini wasinyela phezulu entabeni ngazi nizothi wawumaphi ngangingekho kodwa mina ngingefundisile ngileminyaka ewu-27 bengiyibhungu asangisukeithi kodwa senganeni awu kuleli bandla awungena esikhundleni ungaganiwe thethelelo sokumile nje ngenzi noma singasekho thina abeza ngemuva bakwazi umthetho omile lokuthi awubekwa esikhundleni ungaganiwe isigawu sakho singaziwi ukuthi wasina la usibanibani 1924 okukhula phezulu mhlangano ngikuzwa ngobani ngumbangeli uMakhathini uNweleze Mpondwe wase-newspaper ekenyezini bavangele bokuqala baka-1978 eMaqadini ngasengumphiso wesusikhathi basefaka ingubo ebottle green nangumbangeli eyifakile uthi Makhathini mfundisi wozala sengimdala ngoba wena usuvele mfundisile umncane ngumtshela yonke into ngesoni wathi mina ubabamkhulu ngisile naye ugijimi ngino-18 years wathi yonke into yesonto yenzeke phambi kwami ngishilo amadeyithi engiwabalayo wezwe umbangeli Makhathini waseGeyezini uthi baseziphezulu entabeni usahlala sagagana vele entabeni kuyashisa kakhulu asekuyivali inkosi sahlala sagagana uyohlalapho sonke simbozile wasefunda umthandazo weSabatha njengoba ufunda umsholo wesimamane usathatha i-hour ukufunda umthandazo manje uthatha plus minus 30 minutes ufunda wakati umthandazo wabusulungisa inkosi ilanga ngo-1940 edited by inkosi ilanga ufunda umthandazo wakati wathwanya kwasiyagubwa kwathandazwa nguna wabamkhulu amen wasiyabusisa bese kubusisa ikhala ebezikhona kusafuna umthandazo zabuyela laqala ibandla laba ngumsiko bankulu saliba ngumsiko kade kufike abahloli basezulwini bazobuza ishembe kanti abantu obashumayelizayo uhlobo olulodwa yini iphi intombi iphi indoda iphi inkosikazi uthi Makhathini sase ziyasukina uthina zambula umphela wasale impandla nempunga nentshebe uyabona nawe emakhosazini yehlele emahlombe yasaya emakhosazane emakhanda osokuvela igama eyintathu ovela u-3 uqala pheze entabeni ngo-1924 ingakho leli bandla isekelwe izinamba u-3 u-6 u-7 u-9 u-13 o-3 baningi kakhulu abakhona esontweni mawubuka imvunulo yamakhosazana banembamba enezigaba ey'ntathu sigaba sokuqala sila ey'ngweni esesibili sokukhalo esesithathu setolabele u-3 udlala indawo iy'mfungo zintathu u-3 udlala indawo yonke into la esontweni mawusuyibukisisa kahle ino-3 phakathi emveni kwalokho Yeah.
Psalm 73 verse 4 usenza wakuhloba ngabo kathathu lokhu Nazaretha unyaka umunye impela sombili isuku siyonke khona emithathu emkhulu khona emithathu emincane emithathu emkhulu yilo onomdedela u7 akukhulu njenganithi umhlanga kaJulayi mazi mina umhlanga wokuthatha kuJulayi ukhulu umhlanga kaJanuwari ubani uJanuwari owani umhlanga uJanuwari evela ubani seJanuwari ubani umkakhe obani abafowabo nodadewabo ithatha umhlanga kaShebe bese luka ithixo lapho ekona kumelekile ukukhuluma budedengu reckless talking akumelekile ngakho umhlangano wokuqala omkhulu yilona onomdedele aba-7 uyawazi nawe owesibili umhlangano olandela omkhulu yilona ongena mhlaka 7 awungena mhlaka 1 unamasonto amathathu adlala u3 owesithathu umhlangano wohambo olungcwele siya entabeni thatha mkhulu losokhonela encane emthathu owaqala umhlangano omncane yilandelanisa ngendlela yakhona yilo umhlangano ongena emhlanganweni umhlangano wezintombi ungena 25 kuJulayi phuma ngoSeptemba nalokuqala-ke lowo omncane owesibili umhlangano omncane yilo umhlangano ubaba yakuwona ngapha eNazaretha umhlangano uvuselela inkolo yobuNazaretha ongoMarch bese umhlangano wesithathu wokugcina umhlangano omncane onamasonto amabili okumhlangano wamadokodo lo mhlangano wamadokodo kuvuselelwa ngesikhathi uJesu Kristu ethatha abafundi abathathu bakhe wathatha uPeter uPetro wathatha uJames umfowabo wathatha uJohane baze kuphela entabeni maze sentabeni uJesu waguquka owayesiyisimo kwase kubonakala ngapha kaJesu uMose ngapha kaJesu owayeLija uthi wayidlala indawo lo mhlangano wamadokodo-ke yiyo umhlangano lo waya i-transfiguration of Jesus Christ khazimuliso kaJesu entabeni unayo wesithathu ntabeni emncane Nkosi kusenikuzweni sakwala umsebenzi kaNkulunkulu isabelelo sekhulu shumashana anathathu emva kwaso uza kwethu uyobusisa umdletshe bose kusukuka abangcwele